Ho nehelanwe ka ntlo ya Winnie Madikizela-Mandela semmuso. Mohale enwa wa ntwa ya tokoloho o ne a dula ntlong ya 802 Majomasweu dilemo tse fetang tse robedi. O ne a ahlolelwe ho dula moo ke mmuso wa kgethollo ka 1977. Ntlo ena e phatlaladitswe e le setsha sa boahlaudi ka 2005, empa tshebetso ya ho e beha maemong a nepahetseng e thulane le ditiehiso mmoho le ditlaleho tsa bobodu. Batho ba supileng ba tobane le diqoso tsa bobodu. Baahi ba mona ba thulane le diphephetso tsa kgaello ya ditshebeletso ka dilemo. Toropo ena e fetotswe lebitso selemong se fetileng ka kgwedi ya Phato. Le ha ho ena le dingongoreo, mmuso o re projeke ena ke ya bohlokwa. Most of the artifacts and things are with people who were close to her, family, friends. Ma Nora is here, for instance. She brought a lot of artifacts, including Mama's records. Nati Mthethwa ore lefapha le ntse le lebelletse tshebedisano mmoho ho tswa ho batho ba neng ba phela le Winnie Madikizela-Mandela ho nehelana ka dinthwana mmoho le disebediswa tsa sehopotso tse tla kenyeletswa musiamong. Makgala Masiteng, SABC News, Winnie Mandela.